أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوه فصلوا فيه فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قنادله صدق رسول الله فيما قال أو كما قال İsra Mi'raç. Müslümanın aziz, ev çarşamba bed yapşava perşembe ve bete geredan şeva perşembe şeva İsra ve Mi'raç'ya. Allah Azze ve Celle meşkhir ve bereketa vasi mehabe barneket لمو أمتا إسلام بيت وسيلة خير وخشية ومبسلامتي جحرينتا هيفا رمضاني آيات الدسبيك دا مخواندي الله عز وجل بالا مدكشتا سروي ريفنجيا پیغمبر عليه الصلاة والسلام استعيذ بالله الله مزنا كوش بو ام هند آيتا نشابدن مع عبد خوشفكل مسجد الحرام برا مسجد الأقصى يكو مدوران وبركت كريا بگو من الله her tiştü göled bed و her tiştü binet به وی آیتا پیروز الله عز وجل بالا مدکشته سر ریونگیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام معلوم هوaya İsra ریونگیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام مسجد الحرام شبری بیته حتی مسجد الأقصى أواكو فيغافي القدس الشريفة معراجي ريفنجيا پیغمبر عليه الصلاة والسلام يا مسجد الأقصى بال قدن آسيمانا ويا رب العالمين عز وجل في آية بيروزجي بالا مدكشتا سر دو جهت پیروز و برکت و کو لازمه چو وقتا ین باورمند و هر دو جهاش بیر نکن او هر دو جه دائما تلیواده بن و به نیت عبادت قصداوا جها بکن و هر دو جها پارزن او جی یا اول مالا خودی مسجد الحرام بری بیتی یعنی کعبه یا دویجی مسجد الاقصی و اوجی مالا خودی و او هر دو جهن ها دیروک دا قدیما و او هر دو جهن ها اولی قبلاما مسجد الاقصی پشتی هنگ قبلاما بویا کعبه مسجد الحرام جبروه که الله عز وجل بوسیله ریونگیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام بالا مدکشته سروا هر دو جها جبروه که حدیث دست بک دجی مخواندی پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتیه هر نه مسجد الاقصی لویر نویش بکن هگر هون نشین بچن گل ویر هون نویش بکن جبو چراین وی روناهیاوی دو نفهمیرن به حدیث جی پیغمبر علیه الصلاة والسلام خصوصا بالا امت اخوت کشته سروی چنده کو لازمه هر مسجد الاقصی
علاقا خلقل مسجد الأقصى نبرن سراوي بدن نویجت خل ویره بکن هگر اف امکانتا و نبد جی گوره شرطت هنگه جبو روناهیاوه یا چراین وی بلا دفنب هنیرن يعني معنا بلا علاقة خوش مسجد الأقصى نبره جبركو هنديكو مسجد الأقصى أمانة پیغمبر عليه الصلاة والسلام بو في أمته لاي ولازم أف أمته خدان يل مسجد الأقصى بكت في مزگفتا قديم پارزت في قبلاخ ويا عولي جبير نكتن جبروه که دیرو که ده اف امتا المسجد الاقصى بویا خدا فاتح عولي حضرت عمر رضي الله عنه بالسلامتي بالرياس الحي وإيجار خون نهات يريتن قدس شريف وفتح كريم جويري وبيبا قدس شريف بويا جه صلح وأماني باورمندت سي باوريا سي دينا بستهي باوريا خب ويري دا بك هناينه و چو تعداي چو كسي نهاتيه كره بس بشتيكو هجومت خاچيا قدس اشغال کرن گل خون ریتن گل انسان قتل کرن مال انسان خراب کرن بس فاتح دویه صلاح الدین ایوبی کردی شوا تازه ند نوست جبرکو قدس اخسیر بو مسجد الأقصى جبركو اخسير بو شوا تازه نت نوست حتى و ديسا قدس شريف ومسجد الأقصى شوي إشغال خاچيا خلاص كر ديسا و قدس شريف بو جه صلح أماني بس مخابن في عصر دمهيه بسلمان اف امتا القدس شريف المسجد الاقصى قبلاخ ويا اول امانت پیغمبر خدا نبو شبروه که ابروكا مسجد الاقصى وقدس شريف اخسيرا ظلم واتده هي باور من نشن بالسهي باور يا خو پیک بینن عبادت رب خو بکن دویره دا که ماسیا و امت وحی بلا ام نبیشن مشهول مسجد الاقصى قدس شريف نينن او ين وي هرم على قدارت كتن نخي مسجد الاقصى قدس شريف امانت پیغمبر عليه الصلاة والسلام ابو في امته قبلا ما يعولا مزگفتك قديمة جبرويك دعوة في امتي خما في امتي ايشا في امتي يعني كو افروك قدس شريف اخسيرا عيني ومسجد الاقصى وبالي والسر ملي في امتي حميه امش ربي خهيذيت كنكو الله عز وجل خباتك و جهد جهادك و تفاقك وبدت في امتك مسجد الاقصى وقدس شريف شبن في اشغالي شبن في ظلمي دريخن عذابكن ديسا و شبي بري ببت جه صلح و اماني وهر باورمندت سي ديناجي بسهي باور ياخوا دف باجار قديم دا بيك بينن
مسلمان عزیز پیغمبر علیه الصلاة والسلام به وی ریونگی رب العالم عز و جل خواست خمت پیغمبر خو سوک بکد دلی و خوش بکد. مسلمان عزیز دوی ریونگی ده اسراء و معراج ده رب العالم عز و جل پیغمبر خو دست خالی نهناردیه هند دیاری و داینه و امتاوه دیاری اول 5 وقتت نویجه هاتین داین بو پیغمبر و امتاوه اب نویجه معراج کسی مؤمن بگوتنا پیغمبر علیه الصلاة والسلام کو کاکو رب العالم عز و جل پیغمبر خو بر حضور خو حضور خو بیبار نکر جوی نعمت خوشی بیبار نکر عینی و امتا وجی جوی چنده بیبار نکر کو اف کرمه اف شرفه دا امتا وجی کو وقتی ام نویجت کن بوی نویجه ام الحضور رب خونا دیاریا دویه او کسین شریکا بو الله عز و جل چی نکن کو حتی نامینت جهنم دا گنه واده اتعفو کرن. دیاریا سیجی سوره بقره او هر دو آیت دوماهیه خلات رب العالم عز و جل داین پیغمبر مو امتاوه. مسلمان عزیز سوره وقت قرآن ده هی ابناو ریونگی پیغمبر علیه الصلاة والسلام سوره اسراء کردینی دو سوره ده الله عز و جل هو امر مدکن وش غیر الله عز و جل ام عبادت چو کسی نکن ام الگل دیبابت خباش بن نرم بن دگوت نیده تکریارت خدا سرناوی نخوشیه و عاجزیه ام نبجنوا اوفشی مهاش مروف خوا ین فقیر ین طنگاویه ده هبن ام آریکاریا وا بکن ام خوشتماهیه و مبذریه دور بکن ام خونیزی کی زنای نکن ام ابن حقی قتل نکن ام دعوه خونداریه نکن دست خواه دریجی مالیه ایتیم نکن ام السر سوزا خواه بسکنن و ام کشان و بیوان ده حیلا نکن و او تشتا عسحیاو ام نزانن در حق انسانا دا ام الدوه نچن جبرکو جویجی ام ده بر بسیار بن و ام لسر روی ارده دناف انسانا دا خمازن نکن و ریفه نچن خزیل و کسا او کسین بواهش و بیران او مزگینیت کو ده معراج ده هاتین داین بتا لایق و مزگینیا الله ما بکتش وا کسا